kwesilo ngibone oNkulunkulu bejikwa beba wonemetho. Bangathatha ngisho izwe lilodwa elivela kubona. Ngabona ukuthi kuba ukhona umdlokombani engeke imele lento eyenzeka koNkulunkulu. Uyena wathi mina kuphela engine right yokumisa uNkulunkulu. Akekho umuntu ozobathina. Azangikhumbuza kusenyekwana usujwayele usukazi nje ukubambelela usifuna kanjani ngesihlalo sikaNkulunkulu ubanda nje ukuthi wakwethu akwenzi ukuthi kube ngaphezu kaNkulunkulu. That's how much umdlokombane adored uNkulunkulu. That's how much he respected them. Phakathi kwethu khona ilanga sisesandwane waphuma one of our security bathinta omunye woNkulunkulu sakhunga sabamnyamisile ukuthi ubani lo osondela komkami. Kungihlukumeze kakhulu mina kwesilo ukubona indlela abaphathwe ngayo uma isilo sesikhothela kuze kube manje. Yingakho ngimele bona ukuthi ngelinye ilanga umveli nqani nengezulu ziyenze ijustice kumuntu kubantu akade bethwele ubayede for 50 years. Ubayede bengeke abe yinkosi le ayiyona ukuba oNkulunkulu abazange babe impilo kuyena. Bomama ngilapha ngijabula ukubona ukusokela ngoba isililo esinaso ukubukela phansi imisebenzi eyenziwe woNkulunkulu esizweni esiyithina. Ngilanga imfundiso yakhe kubayeka ukuthi akukho abantu abadlula uNkulunkulu empilweni yakhe. Okwesibili okungesiletha ukhona unyaka ngisethi bayeke alwa yisho ANC bayithola ngazo zonke inhlaka ekwazwela-ke phela ngoba ngi-ANC bayeke wawusuka shaya kangaka wangisusa-ke ku-1972 or 71 ethi kuku angiyifuni ipolitiki esihlalweni. Isihlalo asingabi nepolitiki. So ngilanga ngoba akusenzekile njengalokhu ubayede ayexoxisana nami ukuthi ngisuka ukuthi angizange ngibone kwabamnyama kwathi gqiki into kubo. Indoda nje yakomunye umuzi isindize ngendoda. Ngoba sengakhelwe isokela kuthiwa asikwazi ukondla wena ungasitsheli ukuthi sondelani wena indoda. Ngaphuma kwamnyama abangithola ngazi bangithola kuphi ngabekhathi selokhu ngalwa ngilwela ukuthi ukhosi akuphume isihlalo asiphume kupolitiki ngoba ipolitiki ihlaza namhlanje sasimhlophe ngalela langa ibomvu ngalela langa ikhwebezana. So awukwazi ukuma nayo isihlalo kusimile. So ngithema ngibuka uku-unfolda kwezinto ngokuhamba kwesilo ngabona ukuthi nasi isihlalo siphikelele kwipolitiki sithethwile manje. Uma lokho kufanele ngikufele ngiyavuma ithwide nokudahlile. Isihlalo manje sidephuna i-ANC ne-IFP for their own political gains ezingabenefithisi uZulu. Ubayede uyathukwa manje baphepheni ukuthi inkosi ezenzanga lutho ngalokhu athini uzofana naye unikele ngesizwe ngoba ipolitiki ayizange ikwenze kube possible ukuthi ubayede enze afisa ukukwenza ngomhlaba nangesizwe. Ubayede akayithandanga ipolitiki ngoba imenze kwangenzeka lokhu akuphathiswe yina ngezulu. Ukuba kwethukela
ukuqikelela ukuthi lokho okwakusenyongweni inhliziyweni yesilo kwenzeke. Akudingi mhlawumbe size sibe yinkulungwane noma singasala ube wedwa uma ukholelwa kulokhu okuthima kuko yima. Ngiyathanda nami ukuthi ayihambe neningi. Ngiyathanda kakhulu kunikuhle phela manje baningi futhi ngiyanqoba kodwa ngibanjwe engikwaziyo ngomhlokombali ngalesi sihlalo. Ngiyafisa ngenhliziyo yami yonke thina esiqoqelwe ndawonye ngoba sizwe indlunkulu ithi inkosana uSibakala siyavuma ngoba kusho indlunkulu. Bebengeke onkulunkulu bonke labenqale ngabo bakhiphe izwe lodwa akade belala nesilo bevuka naso. Yingakho umuntu wesifazane basemqoka nje ngoba ziphefumulela kuthini indaba ukuba lokho enakuphakamisa kwangesiko onkulunkulu bebezothi kodwa kumina kahle banga kanje. Angithi bethethiweke ayinafakazi kodwa ukuba kwabo bonke kuthiwa lokuqala yilona elokuqala kunalikhipha nina basendunkulu nathi inkosana uSibakala sidlanga ngoba sibambelele kwelokuqala okuyilona okunye okungiletha ngithanda kabi ukuba seningini kodwa ngithe ngithi zilithini manje ngoba ngithi abangasekho abahlanzekile ngoba mina ngibone ngawami amehlo siselokeni sinqoba isibani umindlunkulu sithi ayikunomgqibelo ke isilo siyasifaka esibayeni wangena umntwana uSibakala ngibuka waphuma eseyinkosi. Ngithini-ke manje ngithi ina nezulu bayibheka ngithini angisale sengifake uma ukuphumelela kungena komntwana wezinyane uSibakala esibayeni enyokeni lapho kuhlezi khona ukhozi wamakosonto ngiyandezulu zonke sasibamba umoya napho abantwana bawofakazi ngangingathembi ukuthi kuzokwenzeka ngoba umntwana Thembi nenkonzo kabayeni lomhla ka-12 March wathi ningasigagameli isibani ngoba ibuka isifili inkunzi imginqa okungeyena. So ngibambe loyo moya engayizwela ngamadlebe ami ukuthi ngeke impela waphuma uSibakala saphuma so ukuba kwami lana kunobufakazi obuningi obenza angiphumelelanga nje ukuya eMabhida ngoba ngiphikisa lokho engikubonile. Angiphumelelanga nje ukuya eMabhida ngoba ngibona izinyane lesilo lifakwa kupolitiki. Angiyanga nje eMabhida ngoba bonke abaseMabhida ababonanga kufanele ukuya koNkulunkulu bathi nanku umsebenzi wenu ngicela siniphathise kanjani. uNkulunkulu became guest emsebenzini wendodana yabo. Akusilo iphutha kumveli nqangi ukuthi indlovukazi kumantombi ahambe. Mhlawumbe ngokwesile inandezulu kufuneka inkosi ekhona iphathwe yibo bonke oNkulunkulu ngothando kuba yede akade nalo ngoNkulunkulu bakhe. Wanted them to remain queen mothers, not one queen mother, but all of them ufune babe bangamele isilo esikhona. Kodwa babadala amaphepha abeyindaba bayabakhanyisa sebehlezi laphayana as if they have a single respect for them abehlezi laphayana. Banendaba nabazokuthola kulento abayigijimisayo.
sengivala le nkulumo ngoba ngiyafuna ukuthi siphume la sizisele ukuthi akusiyo umcimbi lo isithangani la esizothi thina esivumayo ukuthi inkulumo ithe siyakanjani-ke phambili ngoba siyabona ukuthi kuneyingqinamba sihlezi nje la isimo sisebhaqweni asisazi ukuthi silala sidleni siphotho sinobani lapho ngoba sikwazi ukufika lapho ngento eyenzeka esigodlweni enyokeni bebengena ngendlovu yangena bekhakhela imizi yesilo bebevusa uNkulunkulu esigodlweni kusukela lapho asisazi ukuba khona kwazi kwethu la ukuzothi ngoba sibonile nalezulu zisivuma asisakwazi ukuyishintsha leyo narrative asazi ukuyishintsha kuzoba yini ngathi so manje sibhekene nomhlaba wonke siphindisa umhlaba wonke ukuthi hayi isilo kusimakade samakhosi umhlaba wonke uthi hayi nasi isilo bazima zonke izinto nabasengikuleni zenziwe ayithatha bayibekele eceleni kodwa ngihlale ngithi kuNkulunkulu basenyokeni noma kungaba njalo nina besilo uNkulunkulu ni umelile ishashalazi umlando uyomthethelela ukuthi nama senibabili nibathathu nama kodwa enikholelwa ukuthi kuyikho silana sizothi simile emva kwenu ngoba sizwa ngayo asikwazi thina sikuhlonza inkosi sizwa ngomndeni uyosithetha kula izizukulwane zethu zithi bama kodwa uma izinto seziphenduka ziba liqiniso langempela ngithanda ukubonga ke futhi eNkulunkulu ukuthi nibe nesibindi bantwana baseNkulunkulu oNkulunkulu namazinga nonke ukuthi kuphumelele ukungena kwesizwe sakhe ngoba ukuba akuphumelelanga ngabe ukhosi kuthunje sisenkingeni ke ethi ake siyinuka amakhwapha kukhona lento Zulu esingayenzayo we are disconnected from our ancestors masikhuleka sisemoyeni yingakho kwenzeke lento eyenzeke stadium kwabonga izwe lonke uZulu wathula wathi nya yini le eyenzakele kukhona elivide ngibone yathi musanokubuka umkhoba musanokubuka amafutha lebiyo ake sibheke ukuthi ubani umbishop ayibamsho bafeka nayo umbishop uma usubona yena-ke usuzothi ngempela ubekwe yini la uma kuyilonke impela susiwe namafutha yini lengaka efuna uZulu kuze kususwe abantu abayikhulu zey'ndawo ezithile engeke ngizisho okwenzeke laphaya ina ngezulu besisaba sonke eqoqweni sithe nkosikazi mathi ngafanelini izulu bathi bangevuke zathi mina ngezulu nizobona uma singabonanga sophinde sibone uNkulunkulu edisplaya ukuthi nanti mina lamiso angeke libe mnandi isu leqiniso nanti elamiso nanti elamiso uma ngempela singalimeli lelisu kaNkulunkulu lezi ingane lezi zilahlekile elini into yazo lezi ingane ezidumba yabo zishota ngeyimoto ngabe kugcwele zona ngoba ingane nayisaba abantu abaningi abadala banazo imoto zokufika la kodwa siyesaba ezizophila phakathi nokuthi-ke akukho ukufa kuyimistake uma ukufa kwami kuncike kulesi simo engibhekene naso manje sokuyithi abantwana bangabathandi nibena ngoba bayesaba kodwa uma mina sengisaba njengabo kusho ukuthi ngizoshiya amagwala emhlabeni because uma ngiwa
sosalela bese bekuba beqiniswa ukuthi ngifele empini uvuke kubona ukuthi hayi ngokuthi uma wami awuma wawungakuyihlukanise nomhlokombani ukusaba kwabo ugiving ngoba bafuna ukuthi noma wami inguna phakathi but isimo sithi asiphume ngobuqiniso hayi ngobuningi bethu ngobuqiniso sime kakhulu thina esibonile inyangezulu sivuka sizobani ngethesiphikisa into eyenzeke esigodlweni lenkeni asishintshe indlela esixhumana nayo ngomvenqana ukuze lento le esingayo la umile umvenqana nenyangezulu emabhitha usazona namanje ngithanda uNkulunkulu yazi uNkulunkulu sisenyameni inkinga yethu ukuba kwethu senyameni kwenza sibone zonke izinto singayiboni ngakhetha mina ukungayibuki TV ngomqhele kodwa awuyibuki ziyangena incwadi uNkulunkulu wathi mina lezinto engingamdokombani ngivula iTV sisigugu ngifuna ukubona yonke into ayisigugu sakuwukuthi angeke ngimzile ngakhosi besishayile safanele ngilalela kodwa uNkulunkulu engifuna ukuyibona lento esikunyazwa ngabantu izizwe zonke eziyi-8 saphela amandla sakuthina saphela sathina kodwa ngithesebisa lawathi sisigugu ngikhulekile ngakade ngentabeni enkulekweni ngathi kule ndawo engizobe ngihlanganele kuyo ingathi ingaba nenyangezulu ngizovuka futhi ngikhulume namakhosi ngicele ukuthi nibusisele khona into esho isilo le yathi ngingazibona nibabili nibathathu nihamba nabakwenu siba ivokile nababethu abangasekho silo baba ngabusa uNkulunkulu ngabusa ngathi hamba nami eJushon ngoba konakele angifuni ukushiya ke konakele ngami nginengane ezincane abazukulu abasazozala izizukulwane uma mina lokhu ukhozi ngafika ngo8 manje bakubulawa ngo1879 angisakwazi ukwenza laba ukuthi bafike bona ngoba ngisaba ipolitiki because ipolitiki manje sisabayo asifeleni kuphi empini ayikho imali esihlalweni ushilo ukuba yedwa wathi asinabo ukukhazikhazi sesihlalo uma ungabuka nje bonke abantwana bafakwe la ukuthi hayi ngoba nabantwana lokukhazikhazi cha nimele inhliziyo kaNkulunkulu ngesizwe sakhe fanele kube khona ukukhazikhazi kodwa ngiwabonile amandla aphuma emlonyeni ongathethi imali into ukuthi bayeka kambe phesheya yokufuna abantu sekusho yena ngeke nikholwe mina benkosi ukuthi nathi mangifika bathi asisebenzi nohulumeni yabona ukuthi uyisilo waza ke sizosebenza nawe umhlokombani ubengeke angene eWindsor Castle ukuba ubengene nenkosi hayi ngoba ubeyofuna ukukhosi kukaQueen Elizabeth waya eNgilandi ubayede elandelela ukuthi isilo etshwayo safika la sahamba la elandelela ukuthi kunezinto zesilo etshwayo phakathi kwakhe noQueen Victoria eziseWindsor Castle esisebenza nabo bakhuleka kuCharles osequeen manje ukuthi sicela ukuyobona lezo mbali bongena abantu abawu5 eWindsor Castle ngoba lesa sankazi besingazwile ngobukhosi babaZulu kodwa ngoba usekhulumile ubayeka khuluma yena ukhuluma isihlalo sangena endlini engaphezulu kwaleli lapha kwakutafula aphuma ama-documents aphakathi kwaQueen Victoria nenkosi etshwayo athi bayeka uma sengiwakhile umuzi esandlwane sesiyowathatha-ke ngoba ngiyavuma ukusinika wayengalandele ukuthi ufuna ukuthanda uQueen Elizabeth wayelandelela izinto zikayise eyisele eNgilandi wayelandelela ukuthi mangisi amathambo ethu nami asendaweni yami esandla asiqambisaneni bazobathi uma belele ngokuthula la phansi othi nasivalelwane hamba and pay court and relations ngoba sinamathambo agcitshwe endaweni emhlabeni wayo
ngempela kunjalo yonke lamampungu kuthiwa isilo besiyaphesheya sokwenza ubudlelwane nobukhosi bamangisi sibadala kunobukhosi bamangisi akakwazi ukubayeka ukubhaka before ubukhosi bamangisi sibadala kunabo ikona ukufuneka bakhuphe phambi kwesilo ngoba bakhele ngobukhosi bethu thina e-Afrika. The day we learn that sokwazi ukuma la isingekho kodwa uma silandela-ke into yebhodwe econsayo angeke sinele kuningi angeke sife sibulawe indlala ngoba sithi sila sizoba namandla ngoba sinabantwana basendunkulu abamile nimile ngelamandla nimile soza nimile kukumbi simzwile eninebuza ngabanana we rally behind you because we rally behind the truth.